iti tunggal pitik ki puso, ada gurura ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Agyaman ang itiintad mo dun, Simon. Sige, inakon. Kat ulitak ti agyaman. Sige. Mapankan bagat sela. Agpatuloy ak ngarudan dun, Simon. Agrupatak matan tayo na kaya asyenda. Simon, Apay, aday bagam? anya ti kaadda itay day jay abakat. Nakitak ngagsarsarita kayo itay. Anya tin ted mo kan kuana. Maysa-maysa lang ti saludsod mo, Anita. Diyak mapagigilda na sungbatan. Anya ti kaadda itay day jay abakat sela. Imay nagkidaw iti tulong. Anya ti inted mo kan kuana. Tulong? Basit lang nga tulong. Kwarta? Wen, ang basit lang. Barya lang. Apaya kanayon mo nga ikanday jay abakat sela iti kwarta. Dakas ka di, ti tumulong iti agkasapulan, iti tulong. Apaya kanayon mo atulungan. Di na kwestiyonaran na kasta, Anita. Saan mo kwarta? Titultulong ko. Anya. Tumulong ka no kayat mo. Kahit di ka magibiyang kanya. Tumulong ak iti tao akayat ko atulungan. Naawatam. Anya. Ala, agina na kayo pa'y. Agmerienda kayo pa'y no mabisin kayaw. Awan, sige. Kalpasan na, ituloy yung tao tagtrabaho. Agsibog kay tao kadagiti mula. Awan. Awan, magigno. Nay, at na nakakabalyaw ang turong ditaw. Ang muklatan no asino tayo ta. Ni Don Simon, pagayat na latat agsakay iti kabalyaw. Nay, antaytan, asikagay. Naimbag nga oras mo, Don Simon. Naimbag nga oras yun, Don Simon. Naimbag nga oras mo, Matignas. Pagayat yun talaga tagkabalyaw, Don Simon. Idinto ta damat kotsiyaw, amabalin nyo nga ramatan nyo may dito'y asyenda. Mamat kanya akong Ignas, pag-aayat ko tagkabalyo. Ala, ingka mga alay ti pagsakaya makabalyo. Apay, senyor. Agpataray ta adwa, Ignas. Ala, agkirin ka. Ikaw na'y nabarta, kabalyaw. Narigatayin ang mga matnaga. Nakagayon ni Don Simon. Talaga nga expert niyang patay. Nasiglap dado ay di kabalyaw na. Sana kas kanyak akabutin ka o tinaparda sa panagpatay di kabalyaw. Sige, agtaray ka lang ta kabalyaw. Ngam di mo parpartakan ang mga matnaga. Nagpuntog kagaya magpataray ti kabalyo, Ignas. Diyak lang pagaro. Gagangay latikas kanyak amabutang iti napagga sa panagpataray iti kabalyaw, senyor. Takrot kagaya, Ignas. Urayo na, senyor. Tinapatay sa anak amatnag. Nagmayat ti hangin dito ituro, Ignas. Ay, wala, senyor. Presko at talaga ti angin ditaw. Nagmayat dito iturot. Ay, wala, senyor. Mabuyam ditaw iti buo nga asyenda. Mabuyam ti napintas nga asyenda. Ado ti mulmula. Isuab berde ti maris kat lawlaw. Ket kukwak amin na kita, Ignas. Kinabaknang ko na kita. Naglawa ti dagayaw, senyor.
Iso nga aduma iti trabahador yaw, amang suksukay iti dagayaw. Wen, ken san lang nga dahil tati kukwa. Adupay, Ignas. Uwan mait senyor, da kayo ti kalawaan iti daga dito'y San Isidro. Ala, umay ka. Sumurot ka kanya, Ignas. Oops, stop. Sumurot ka, Ignas. Napudno ka kanya nga amo? Wan, senyora. Sakti ka pupudnuan nga agserbi kada kayo. Nasayat. At baka di iparami jo kanyak, senyora? Ne, agkat katawa kayo matlatan, senyora. Gapotanam na maakmanan ti panagbaligin. Iti kayat ko nga ramidam. Sige, ibagayo na niya dayta, madam. Basta para kada kayo, aramida. Sige. Dumyag ka ta ibagak ti aramidam. Katnaskan nga baligi ka. Madam, inkay agdigusan. Nakatugaw kayong matlatan dita sopa. Napudutan tay digusyo. Apay, imbagak ka di ka nga ipapudutan na kiti digos ko. Uwan mat, madam. Danga! Di nakpagbalinan na kabaw. Ay na, senyora. Imbagayo mat nga minak. Adda pa panak. Rumwarak. Ay, madam! Agdigos kayo pa ya. Sayang tinapudot ada na madigusyo. Isagwag mo ni Tarupam! Tatlo tumudaw! Danga! Na... Anya ti may bagam dito'y rancho, Ignas. Napintas, senyor. Nagatuwa ba ka? Wen, ket kukwak amin na kita. Kinabaknang ko na kita, Ignas. Wen, senyor. Naglawa to'y rancho yaw. Kasmutlay ti rancho dita kabangibang abantay. Naglawa mo ti rancho dita. Awan ti parikot dita, Ignas. Tinasken kanya. Alawa ti rancho ken ti daga. Awanan ti bibiyang ko iti kukwa ti sabali. Apong bakat! Naipilagyan iti dadakkel na bato dagiti linabaan nyo? Uwan ako, taintun madamdama, subyat baklaan nga akas. Agawit kayo pa'y aya, apong. Una, tainyak pa'y agluto. Katsika, asino ti kaduwang dito'y karayan? Ninanang ko, apong. Kay man, oh, aglablabamat. Ay, ala, di ka mapan iti adalam apas ti karayan. Tapno di ka malmas. Wen, apong. Bantayak lang ang dagiti imbilagyo. Aging gaatipay na nalpas ni nanang ko nga aglaba. Sige man nga ako, tainak man agluto. Kaasimot ni Marina. Masakit kat di na mailutuan dagiti anak na. Kumpirmado, madam. Pudno laon na iti hatapyo. Sigurado ka? Wan, madam. Sigurado Mano ti kayat mo nga itangdan ko kan ka? Kas iti sigod, madam. Sige. Planwang pa'y nga umuna ti amin. Sakbay nga garaw ka. Intayo pa'y laeng, ijay kalapaw me. Ijay kayo pa'y laeng, tapno maaywanan kayo. Ada ijay ni apong yu adalmas. Ay, una yung dagito yung upin, ta nakasingsing beda. Nakatugaw dalatan. Bida pa'y matagtagari. Ala-ala upin, intayo nuwan. Tayan nyo pa'y laeng ninanang nyo dito'y kalapaw yu. Aginanapay.
Aywanan pa'y lang dagito'y anak ni Marina, huwag. Takaasimot, masakit ngamin. Di na ida maasikaso. Ay, kahit wala ba kahit? Ala, agsubli at iti ayan ni Marina, taipan ko ti sidaan na. Kastabat ng tiagas na aginatang ko ijay ilay. Naimbaglakit din Taada na dawat ko kini Don Simon a kwarta. Kat isot inggatang ko iti agas. Kanda dumapay akasapulan da. Ala, mapan ka nga ruday. Madi ka no ti bagbagi ni Marina. Agsakit ti ulo na. Malamlamin. Amang ano agtrangkaso. Uwan, kastamot ti kunak. Ala. Tainak isagana ti sidaan nga ipan ko kankwana. Naimbaglakit din, takay kayat mat ni Dalmas, dagiti anak ni Marina. Nakaay-ayap da ngamin. Aday ta. Asidag ako niti kalang. Ha! Ay, naday jay! Kanang buong tipaltok. Itinsamot kalapaw ni Marina. Ay, yati kaya't asawan na ito Basan! Sige, babata! Ang-ang-mo na kita. Aglilanak. Sigurado ka, ngawan nakakita ka datan? Awan, Bart. Nasayat. Ala, mapantan. Kat alangan tantitang dantakin ni Madam Anita. Sigurado ada kelak kwarta, pal. Husto ka! Napandan, lumabas na dito naglamangak akaruruutan. Tinangdanan kanuida ni Madam Anita. Ayati kaya't asawan da ita. Ni Marina, nakitaan. Apay, ayati basol mo. Nakastoy tinarabid na ka. Awan puso na. Awan na sila. Ay, Marina. Inalawang matang nagiti anak mo. Kapuan ang nagiti at tao. Ang natibasan mo. Apay nga'y naramid dati kastakin ni Marina. Anya ti basol na. Awan mo kabasol ni Marina ka nagigay at tao lakay. Asino dagita at tawa ng patay kan kuana? Sela. Asino da? Dalman. Balsek dagita at tao anang patay kini Marina. Awan ti baal mo kada ko dalakay. Ay. Awan. Nalaing, Bart. Ngam, sigurado ka kadi nga awan, tinakakita kada kayo? Awan, madam. Nasayat. Ngam, naskan nga agsubli ka iti ayan day jay Marina. Ta siguraduam no nataya. Kaya't ko sigurado ti amin. No adapay natdanga angas na. Pugsatamon. Nalawag. Nalawag, Bart! Wan, madam. Kanya ti kaya't naasawan. Ni Marina. Pinatay dagiti pasurot na Madam Anita. Nangwag mo ka di tinagsaritaan ni kan ni Bart. Saan, Madam? Awan tinangag ko. Apay nga roda kaslad da kabutang mo. Kanagsang-sangit kan samat. Ako? Saan ak nga agsang-sangit? Madam, apay ko ba nga agsangit ak? Ela,
No nangngeg mo man ti saritaan ni Itay ken ni Bart. Aguli magkalangan. Madam. Ta iti kanito nga agkanta ka. Sika ti sumaruno amatay. Madam. Laglagi pam, Ella. Amam mo na kon. Jak kaya nga damang kalaban kanya. Tapti mang kalaban kanya. Patay. Titong pala. Juan, madam. Marina, kanyang ko. Marina, nakakaasi ka man. Awan na talaga ti asi nito niya, Anita. Tayong piling na apatayan daga iti pasurot na. Marina. Ella! Ella! Di ba tama? Senyora, adaak dito yung kusina. Ella! Rumuaras. Mapanak iti balay ti gayam ko dita kabangibang nga ili. Jak kayat apumanaw ka. Nalawag! Uwan, senyora. Jak kayat arumwar ka dito mansion. Agtrabaho ka dito. Nawatam? Uwan, senyora. Agdamang bantaykan ka. Iti ka nito ngaglabsing ka? Amumon, ti mapasamang kan ka. Lakay, imka pa'y ijay kalapaw ta. Takitaam dagiti uping. Siyaklatan ti agbati dito'y amang bantay iti bangkay ni Marina. Awan bakit? Sublatan kan tumait intun nga trabe tay turog mon tumait. Uwan lakay. Dua kami laeng kinidalmas ti makamu iti daytoy anapasamakkan ka. Anyat yang alamidan. Ikali yun day tabang kay. Di yun pagbayagan pa'y. Sikan No di yun pa yung naikali day ta. Sikan to, ti sumaruno apal tugak. Pumayan na itibuyot ko. Inom tayo, kagatuan. Karagsak na. Rabin, hindi naman maminggan nga ganyan. Ella! Ella! Senyor? Yung kay bilin ka dagiti buyot ko ta sumardengdan nga gininom. Disturbo da. Uwan, senyor. Umay ka man kit dito ay sami, Ella. Agsala ka man kit di? Anya? Sumardan kayo kanon nga aging inom kuna ni senyor. Anya? Bayam ni senyor. Mawatan na kami tayo dyan. Ala, umay kan dito ay sami, tagsala ka. Anya? Naglalaingan yun ngay? Dita kayon? Bayan yun. Ala, agrenak tayo lang tayo tiarakan pulutan. Kalbasan na. Intay ton na to. Nauli makanti aglawlaw. Inmunagmatan da Bart iti quarters da. Itay pa lang anak kaul ulimak da. Sigurado. Nakaturog dan. Aginaya da karumar dito sa led ko kas katulong. Rumarak nga uray tang nga trabi. Inak kiti kalapaw niya Marina agayam ko. Makarwarak. Gapo ta ing gagarak adi inlak tigay. Ada ako dito paraaman pinasyon. Ay, sapay na ko mga daawan makakita kanya.
Inakon, naskan ang makapanaw akong dito eh. Kat makasubli akmat lang adagos. Tapno di da agatap kanyak. Aglingod at diti kamasitasan. Ni Bart nga taday ta. Ang taon pa'y matya aso ni Doña Anita. Ano? Dayjay, napanan ti lalaki. Inmo nagmatlang iti quarters na. Inlakit din. Sana bali, tanakatalimat ti aso ni Doña Anita. Inlako na. Makamuli ka na. Nana Sela, pudnugayam. Pudnugayam. Narinagayam ko. Apay nga'y naramid dati kastoy kan ka. Awan asida. Nasingkot ni Marina. Tawan ti amo, abasol na, hindi pa na tao. Imbilang ko nga anak. Iso na sakit kanya. Ikastoy nga'y naramid. Nana Sela. Ang amok launay, yakin gapuanan, itikastoy kan ko na. Ang amok, Ela. Ang amok man, Nana. Ngam awan ti maaramitan. Gaputawan baal ko. Awan baal ko, Ela. Tiyak ida kabalaan. Isuan niya po Diyos lang. Di makaambok ka na ko. Pudnugayam anak ayon tigayam ko. Pudnugayam. Sipod ubing kami kan ni Marina. Da kami ti agkuy-kuyog, Nana. Da kami ti agkad-kadwa. Napasig kami iti tunggal paysa. Kada kami amin nga agagayam. Da kami tinasingan iti tunggal paysa. Kat nasakit launay da iti anak banagan na, Nana Sela. Nasakit. Agulirat tayo lantan. Naputaawan, igawin tayo, Ela. Diya po Diyos lang na di makaambo. Kanag iti pasurot ti Diablo. At diti paraangan ti mansyon. Ang yamanak, awan ti nakakita kanyak. Awan ti nakadapat. Nagapang, Ela. Apay agda ka dita gate. Anya, ti aramidam dita. Kwa, kinitak lang no, nailak to'y gate alandok. Anya? Nagiinom kayo ngamin idirabi eh. Kat nalipatak magtan nga inlak ti gate. Kasta? Oon. Sige inakon, tayo nakagluto. Irikap ko matlaan to'y gate. Magagaran kagadin para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan na ka iti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangata. Alpasan tilungon ni Marina, bakay. Anya, lakay. Nakakaasimat ni Marina. Pamisaan ta kuma. Wano agayab ta iti pati amang misa kan kuana. Sakbay nga itabon ka. Ngam awan mo't pati dito'y lugar tayo. Iso ang makaamutan. Aglualo talatan. Bakit? Ni Apo Diyos langan ti makaambo iti amin. Nalingad na ito'y nang itabunan ka iti bangkay ni Marina. Dalpas.
Awan ti asino man basta makakita iti daytoy atanam. Gaputan nalingad dito'y abanda. Bakit? Datayo lang kadaela ti makaammo iti daytoy anak kaitanuman ni Marina. Ammo ni Ela dito'y gaputa imbagakan ko na. Adito ito ang maitanam ti bangkay ti gayam na. Nasakit lang ta tinakam ko, Dalmas. Akas to'y tinagbanakan ni Marina. Nasakit lang. Awanan ti mabaling tapay bakay. Tasikamot lang tinagkuna. Adita kabailan alabanan dagiti tattao. Anangaramid iti kastoy kin ni Marina. Daul, pasurot kita ti Diablo. Ala, gustunan. Agawitan. Kainta kitaan dagiti ubeng. Amangan no anyamat ti inararamid da ije kalabaw. At iti kapeyo, sambutan nyo, tanapudot pa'y. Agyaman na kaila. Awan gayam. Ni senyoram. Sa dino tinapanan na. Apay ngaging gayta ket awan pay. Jak amo tinapanan na, senyor. Jak amo. Iso adi kay agdamagan kanyak. Aguray ka man, Ela. Apay kasta tilangam. Kas kamutla na tayan. Saan, senyor? Ala, mapan ka iti trabaho. Kaya tagyaman ak iti kape, ha? Wen, senyor. Talagang awan amo ni Senyor Simon iti napasamak kan ni Marina. Asigod akatulong dito'y mansyon da. Dalmas, pumanaw tayo dito'y kalapaw. Intay ang naud iti nalamang. Mabuta nga. Amangan lusubyan na tayo dagiti pasurok ti Diablo. Kat isarunod na tayo apatayan. Awan mo't basol tayo. Awan mo't nagbasulan ta iti pada taatao. Wan, no dayta. Ngamam ka nga amangan no iraman da kaapatayan. Saan lang adata? Nadipay kat dagiti upeng. Isu dalaw tayo ti pampanunutag. Ala bakit? No kasta ti kayat mo, isaw ti masuraw. Ang papanan tayo ngay. Makaamudikan. Basta ipanaw ta dito'y dagiti upeng. Sumarong ka, iti rancho. Ket mangpapartiyak iti baka. Makasigsida iti karni iti baka. Sigurado asan itulok ti katalak iti rancho. Ti mangparti iti baka. Nga mawan ti mabalin na. Panatortoayak ng iso. Ha! Ha! Agremet tayo amin. Iti karni iti baka kakadwa. Ha! Sana mapalain, Bart. Sakti madaksan iti kayat mo mapasamak. Maksayan ti baka no kasta. Amo ni Don Simon ti bilang na ti baka. Agtumpal ka? Wano matay ka? Ha? Ay, kwa? Ay, kakadwa. Bart. Ibak ni tayon dahil ang katalag da Don Simon dito yung rancho. Awan mo't gayam ti sirabina. Sige, makamu kay latan. Mang parte kayaw, nung ba't ti kayat yaw. Nalaka kamot gayam, akasarsarita. Dagiti Diablo at tao. Di naman lamang ngagtibusina ti kutsek. Awan man lati mangilukat.
madam, pasensya kayo Adak nga niti kusina. Jablo ka! Ha? Nagbayag mo nga ilukat tigay! Ay, pasensya kayo, madam. O sige, yun yung takutseyo, madam. Disit! Diktaranak iti aramida! Ella! Ella! Umay ka man ditoy! Darasam! Apay, madam? Ayan da Bart kanda giti kakadwa na. Apay nga awan da dito'y mansyon. Jack amo, madam. Jack nasiputan no rimwarda. Sige. Inka sa pulan ida. Agawam. Kayat ko ida akasarita. Nang ronan ni Bart. Kwa, ma'am. Aglutluto ak. Agtongpal ka no di mo kayat ti makaraman kanya. Uwan, madam. Innakon. Dagiti salpag at tao. Awanak lang diti mansyon. Agbol-bulakbol damatan. Sumangpet dan tulaang. Makaraman da kanya. Sa di ko tinapanaman ita. Papaya di ka nagpakada kanya. Panawan na kundi tirasa. Kaya't ko tiag may maysa. Anya? Panawan na kundi toy! Di naksingaon. Iti pa nagpampanunot ko. Apay, anya ti pampanunutan? Awan bibiyang mo! Panawan na kundi toy! Sige, mulay tati ko nam. Puisit at talaga. Nasakit din nakam ko. Naabakak iti sukal. Napudot ti ulog. Masurunak no kastoy lang. Kumusta tin paaramid ko kanika, Bart? Sigurado ka kadi anak tayong dayjay, Marina? Un, madam. Isong ita. Kidawag matan, tinayon titangdan ko. Amo yumat, kasapulak ti kwarta. Sigurado ka, anatayan? Un, madam. Kat dagiti anak na. Inraman mo kadimot lang. Kwa. Wan, madam. Wan. Nairaman da talaga. Sigurado ka? Wan, madam. Awan polos mintis di trabaho. Basta siya, tiagunay. Nasaya at launay. Mabitlaan. Inakalaan ti kwarta. Ngaitad ko kan ka. Aguray ka, bye. Naglibak akon. Ayan nga ingatan, dagiti anak dahi dya babay. Awan damat iti kalapaw, iti dahi di agum daway. Masaya at matawan da. Nairaman dakat kuman. Oray kas kasano. Jakmat may tured, ti pumatay iti ubi. Tugaw ka. Tagsarita ta anaimbag kanita. Awan panawon ko makisarita kan ka. Agpudno ka. Anya ti kayat asawan tinangag ko nagsarita nyo ko ni Bart. Pinatay yun ni Marina. Nangag ko ti panagsarita yo ko ni Bart. Kat, anya ko ma? Maladingitan ka, tanatayon dayjay. Ababain! Anita. Kan ibagakpay kan ka, Simon. Nairaman, dagiti anak na, anak puka. Aniya. Katandaan am daytoy, nga ibagakan ka. Di mon gamdan tiag babae pay. Gapota patay, ditong panak. Yo! Yo! Kaya kuwatan ti kinapod no. Anatayin da Marina kan dagiti anak na. Yo! Yo!
Mapanak iti kalapaw ni Marina. Sidaga ka ni kalapaw na. Ho, 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 ho. Oops. Nakarikot ti ruangan ti kalapaw. Marina! Marina! Awan sumumpat. Ilukat kumankit di tirida ti kalapaw. Awan kandado na. Awan magtao. O yandan. Jackpot siya na natay na. Ang kita-kiti mabalin ko apag tamagan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan bagiti? Awan man lang amin ti kaaruban ni Hinay ti dayto yung adison. Ang dapat may sakapaw nakita niyo. Awan tao. Awan pa'y pagdamagak mat. Noon niya tinapasama ka na Marina. Lupod nung ataan na taydan, wano saan. Pagsarita tamana na yung tagbag. Senyor, Apay, anang aramid mo ti kastoy. Apay, apinatayo da Marina. isumati bili ni Madam, senyor. Kaman lagi ti ubing. Pinatayo. Kwa, senyor. Apay, at tinak man lapin anunot. Apay, nagtungpal ka at dagos iti kayat ni Anita. Ha? Kwa, senyor. Paltugan nakmat ngamin, no jak agtungpal. Narigatan, senyor. Amo yung matan ti ugali ni senyora. Awan ti pakawanan na. Diablo kayo amin. Lading itak, senyor. Umanaw kami ti sangot, Bart. Baka mga numapaltugan. Kasta, agladingit ka, Simon. Agaramid ka, iti kalukwan, pues. Agaramid akmat. Jak kayat nga agbabae ka. Iso nga amin amatak-watak nga agbalin a babaim. Ipapatay ko. Jak kayat nga da kainagaw mi. Hindi kinabaknang mo. Kumusta ti asyenda, lakay Ignas? Kasi iti sigod madam. Matartari pa to iti ustaw. Nasayaan. Nakapasyar kayo man, madam. Kaya't ko timangan iti nagduduma a prutas. Iso ngay mayak. Di yumat nga minan malagip ti manghiyag iti prutas iti mansyon. Iso asya ko na mismo ti imay. Ay, sige, madam. Yuray yubay, ta syakon ti agpuros iti prutas, para kada kayaw. Dayjay ni senyor. Nakatugaw iti sofa. Agpakadakon ko na. Rumarak itatawan ni senyora. Senyor. Agpakadak ko ma. Mapanak iti simbaan. Kayat ko ti mapanagkararag ijay. Nagtungad lang. Makitak ti kinaliday iti ropa na. Senyor. Agpakada ak labiin. Wati madapdi ti mansyon. Maturog ka no iti asyenda. Kat may sa Domingo ti kadda na ijay. Mabit man lang, Ella. Ha? Apay? Sa di na ti papanam. Iti asyenda. Apay? Di mon singaan ni Madam Ijay. Saan ka di? Binilin na tayo adi tayo singaan. Isungarod tibilin ni Senyor Simon. Ala, magamo ka man langan. Makibibiyang ka ngamin. Ditakan. Tiim pakadak ka ni Senyor. Kat iti simbaan ti papanak. Hanggang saan nga ijay ti pagturong.
maudyanan na. Nakaipatakder tamoten iti basit akalapaw tayo dito'y daga ti amam mo. Iso ni Lorenza, man nakaawat a tao. Naimbaglaangan ta man nakaawat ti gayem mo, Sela. Kat intulok na amang haramid ta iti kalapaw ta dito'y dagada. Wan, nangruna pa'y amaasyan kadagiti uping. Ken mabalin talakta kano ti agmula-mula iti aglawlaw ti kalapaw. Isu pa'y pagalaan ta iti sidaan. Katwan na. Wah, malagip ko manan ti inadagiti uping. Uray saan ta akap-kapin ano ni Marina. Yung imbilang men titunggal may sa akas agina. Ala, bayamon na panunutin ni Marina bakag. Agsakit lati barokong mo dita. Yak ngarod maliklikan timang laki lakay. Agpulon tumot lang dagiti dakas at tao anang patay ken kuana. Saan amat maturog ti Diyos? Anyan ang hasap mo? Nagsaam da ito'y anapagtan mo. Agapuanan da doon niya Anita. Marina, umay ko sa rungkaran to'y tanong mo. Aywanak to'y tanong mo. Kanayon ko nga umay dalusan. Ikatatdag iti ruot nga agtubo iti rabaw ti tanong mo. Jak baybayan to'y tanong mo. Marina, tada ito'y ti pakalaglagi paktan ka, agayam ko. Marina, gayam ko. Agpulong tumatla ang dagiti dakas at tao. Tada ito'y kalapaw ni Marina. Dalusak matan. Saan amabalin amapukaw dahil ito'y akalapaw. Tada ito'y pa'y tipakalaglaki pakkan kwa na. Nagsayha at launay ni Marina kanyak. Isu ajak baybayan ito'y kalapaw na. Kat no kasapulan amapalagda dagiti adigi na. Ipalagdak to. Kat paalad kong tupay. Iti kasta. Awan ti basta makastrak. Iti kalapaw na. Da kayo amin na trabahador. Jak kaya't agun-gundawayan nyo ti kinasaya at ni Simon kada kayo. Jak kaya't anabuntog kayo nga trabaho. Tangay it-itad ni Mati talaga para kada kayo. Kami mo natabuntong ng trabaho. Masutay sa, raramitin mo yung amin nakapalan na yung trabaho. Ha! Rumbang lang. Tayo ka nito abasit ti maapit ita-atawan. Ipasigurado kada kayo. Awan apulos ti mabingayo. Tingod man, kandarata para kada kayo sinuran. Okay, basta timapit. Asino ka sungbat kanyak? Ignas! Senyora! Ikatanday tao. Okay na madam. Awan mo't gapo na yung katanda. Talagagutak mo't ng trabaho. Ignas! Senyora! Nangag mo ka dito imbaga. Ikatanday tao. Awanan mo do! Ay, senyora! Saan naman pa hindi ka pinarami niyo? Paimbag pa ni Don Simon na malakawat. Nakayo nga isahan. Senyora! Senyora! Pangasiyaw, di kayo kumagpartog dito eh. Ama ka Pagtimag ka! Senyora! Ita, lalaki. Sumungbat ka kadipay. Ha? Ganapot, diawanan mo do! Senyora! Da kayo amin nagdaditoy!
Asino pa iti awanan mo do ditoy? Oh! Apay ngawan ti agtagari ka na kayo. Asino ti kayat na lumaban kanya? Taitamot lang. Paltugak timugin na. Ay, awan, senyora! Awan ti lumaban kada kayaw. Saan da kayo umot ang mabalin alabanan? Da iris-respeto da kayo unay. Nasaya at launay. Ala, in kayon, iti trabaho yo. Ignas, mapanta, DJ Rancho. Wen, senyora. Pagsarita naman, Ella. Sige, sir. Anya ka diti pagsaritaan ta? Adda ka di amom, iti pan nakatay ni Marina. Awan, senyor. Kaasila unay di gayam ko. Pinatay da. Awan, asida. Nairaman ka di iti anak na. Wen, senyor. Wen. Ayan ti bangkay da. Wano tinakaita naman da. Aglibakak lang ta. Amom ka dito, ayan ti bangkay da. Ella. Jak amo, senyor. Jak amo. Apay, senyor. Malidayan kayo kadi iti napagtengda. Napatagda kadi imutla kada kayo. Ella. Napatagda kadi imutla nga agiina kada kayo, senyor. No siyak. Nakaro aliday tinaklak ang magita. Gapo iti napagtanti kayam ko. Nagsakit launay. Kaya't ko maikamang iti pulis. Tinapasamakan ni Marina agayam ko. Nang awan matlang ti Serbina. Gapo ta sigurado asyak matlang ti pagbalatakan na. Iso asahanan. Aguli makaklatan. Nilaangan Apo Diyos ti makaamoy ti amin. No awan hustisya di tirabaw ti daga. Adda hustisya ijay langit. Iso ani Apo Diyos langan ti makamo. Aday ta. Napunasak amin na plato. Ipaklub kon iti pagigikan iti plato. Kalpasan na. Agdalusak man eh. Nakaturog ita dito'y upi, lakay. Agsangsangit di may saitay. Mailiw siguro iti inana. Inayayom kumaa. Uwan mo, inayayo. Idi na ayayo. Pinakan kon ida. Kalpasan na, pinaturog ko idan. Ay, nasken iparik na ti pamatagta kadakuhada. Kaasi damay. Awan anak ta. Iso nga ibilang ta idan kaspud no nga anak wano apaw. Kasano nga rod ngay? Bakit kanlakaytan? Maikan tangarod ida itinaranyag amasak bayan. Tano mabalin? Jak kayatan ti umasidakin ni Don Simon. Jak kayatan dagit daw ititulong na. Kanti ang Buda siguro katkaraman dagiti ubing anatay. Ngamday tatirumbang apagparangan ni ni Ella. Bakit? Nagsaritaan min kini Ella dayta. Katuray ni Ella. Dinaambo no sa dino tinagturungan tayo. Taawan mo't idi ti ambok apagturungan tayo. Isu ajak maibaga idikan kwa na no papanan tayo. Nasaya at latang arod no kasta. Nasaysaya aten adikag pakpakita ije mansyon da dun si Maun. Tama isagmak tayo laan. Nang runa dagiti ubing.
Simon. Simon pagkagaya man manipod iya asyenda. Wan. Rumuarak mat nga ron. Papay. Papanam. Iya asyenda. Simon! Agsubli ka! Simon! Tibwisit. Simon? Talaga di na ipangagan. Ngam sige lang. Aramidam ti kay kayak mo. Tinaskan? Di ka agaramid iti kalukuan. Ta sigurado apo mataya. Sige, sir. Aganad kayo, ah. Hey! Na, di na kung sinong bata ni senyor. Napanan. Ay, talaga adidan sa agkin na awatan itakan ni madam. Anya pa'y lang, kaya aramidan di taggay. Ela? Ha? Irikat man! Ay, nauuwan, madam. Ang taman ng tigjablo dito yung mansyon. Ay, aglayo na ko ni ti kusina. Inna kon agluto. Diyak kaya takasarita day tataw. Sa iro adun na. Oh! Naimbag nga oras mao, senyor. Kaslamat, Ignas. Senyor, agpaluto ak kaday iti taraon yaw. Saanan. Kuyugan lang. Mapantay jay turod. Kaya't ko ti agpalapas jay ti oras. Ha? Una, senyor. Amok nga do ti trabahom dito ang asyenda. Ngam, kaya't ko nga agtungpal ka kanyak. Kuyugan na kay jay turod. Sige, senyor. Inak mangala iti kabalyaw a pagsakaya. Adto iti inumam analamiis. Iti suklatan iti lamiseta. Sige. Ella, Madam? pudno ka ding iti asyenda ti tinurong ni senyor mo? Saan aya day tatimbaga na kada kayo, madam? No kasta nga rod, ijay asyenda ti tinurong na. Saan na nasken adamagan nyo kanya? Ella, Madam? tarimaanam ti panagsungbat mo kanya. Taamangan no aglidam ti panagkita. Kat paltugak tangagam. Ha? Madam? Awan serbim akasarsarita. Ala, pumanaw kan dito'y samog. Taamangan no makaaramidak iti kontrakan ka. Apagbabawyam iti tong palbiag mo. Ay, uwan, madam. Tingnan ko. Ay, no. Diyak mo't nalapdan tinghiwat ko. Hingga po iti suron ko kan kuana. Talaga akagurak day tatao. Sa iro? At dapat gayang paglinungan dito iturod, Ignas. Wen, senyor. Maliwliwak mo dahak dito iturod. Naglagaan karipat dito eh. Una, senyor. Nang runa at preskaw ti angin ditaw. Talaga nagaramid kami iti paglinungan ditaw. Tano kasta na darang ti inait. Pweno agto daw. At na paglinungan ditaw, senyor. Dahil tamat ti kayat ko ken kay Ignas. Nalaing ka. Napanunot ko dayta para ken ka, senyor. Kay kayat mo nga men ti umay ditaw. Isuan napanunot ka ti mga ramid iti paglinungan ditaw. Kaya't ko tiyag talinoid pa ilang dito iturod. Nataltal na ti panunot ko no dak dito eh. Una, senyor. No, iturok yaw. Inak mangala iti taraon. Amangan no, mabisin ka ito ditaw. Sige, Ignas. Panawan naklatan dito ito. Simangpet kagaya man bakit? Anya ngay, nailakom matlaang dagiti natang. Wan lakay. Isuan akagatangak iti gatas dagiti ubeng. Ala, itugaw mo pala ang tamok anabanog ka. Nakaturog dagiti ubeng.
dinigos ko ngamin ida itay. Nasaya at nga ron no kasta. Ang mga no, mabisin kamiten bakit? At dainling tak akamute. Madamdaman ton lakay. Tada pagsaritaan ta. Anya ti pagsaritaan ta? At ta nakasaritak ijay ili. Kat pinadas ko nga insing-asing kan kwa na ti pampanunutak. Anya ayaday ta pampanunutan. Nasaysaya at sa no ipaampun ta ti maysa nga ube. Anya? Dalmas, dayta ti kasayaatan ana panunot ko. Amom ka di ti ibagbagam sila. Kaasi dagiti ubing. Ipaampun mo. Kasano nga raod ama ipariknata kadakwada ti ayat no kastamat ti aramidam. Lakay. Maday bakit? Saan ang nasayaat? Nasayaat, lakay. Pagsayaatan da adwa. Ipatpatid ta ida. Iso nga ipaampun ta ti maysa. Ipaayan da itinapintas amasakbayan. Naranyag amasakbayan, lakay. Baknang ti mangampun kan kuana. Kukuha na ti maysa a grocery store ijay ili. Kat kanayon agumatang itilakok anatan. Makitak anasingpad. Iso analagip ko akasarita. Ta ipaampun ta ti maysa nga ubing. Saan? Jak itulong. Lakay, nasingpad at tao tay nakasaritak. Awan anak da. Iso akalikaguman na ti maysa nga ubing nga aywanan da. Angam bakay. Lakay, para iti pagsayaatan da adwa. Iso atubulog ka kuman. Laglagi pam ano adda kadata dagiti dua nga ubing. Saan ta ama ipaayan ida itinaranyag amasakbayan. Ay, bakay. Aramiden ta tapno agsayaat tinagda. Ella! Ella! Madam! Apay? Rumwara. Mapanak iti may sagayam ko. Di ka rumwara, ha? Agtrabaho ka dito, ha? Ay, wan madam. Marabianak siguro asumangpat. Kakadwak da Bart. Rumwar kami. Isu asaan ka arum rumwara. Agbantay ka dito mansyon. Wan madam. Nasayaat. Nasayaat tarumwarda. Gundaway ko dayto yan. Kasaritak ni Nana Lagring alabandera. Taiso ti agbantay di dimansyon. Umay ko man ang dalusan to'y tanam mo. Ikatak man ang dagiti nagtubo aruot itirabaho ti tanam mo. Dalusak ti aglawlaw na. Malagip ko danana Sela. Kumusta dangatan? Ang amok. Hindi na baybay ang dagiti anak mo. Ay, sila lagi paklat ta ipinagkadkadwaan ta. Sikat tigayim ko apulos adinang pasakit kanyak. Iso nga uray awan kan. Ipatpatag ka lang ta. Da kayo ti makaamo dito'y Inted kumatan ti tangdan nyo amang tarimaan iti kalapaw. Pang naasiyo tatarimaan nyo anaimbag. Sukatan nyo pa iti panaw nga atap na. Tani, daan una yan. Wanela! Agsubliak pa iti mansyon. Kat inton nam na mga kanalpasan ti trabaho yo. Agsubliak manan. Wanela! Da kami ti makamo dito. O sige, agyamanak. Naimbag kayo unay. Sakbay arom warta dito'y kalapaw. Agpanunot ka pa'y anaimbag sila. Saan ang nagbaliw ti pangedeng ko, lakay? Ala, ubaw mo na ita may isa nga ubing. Tasyak mato'y may isa. Umay ka na po. Tauban ka. Ala, rumor tayon dito'y kalapaw. Intayon, ijay
Tuy at ugaw, iti na ito'y asirok ti dakkel akayo, ti imbaga ni Mrs. Tobias apang murayak kankwanan. Amangan no intod madamdama pa'y, adan day-day. Ay, maditirik nakbakan. Talaga maditirik na. Takasla ipadawat tamot ti may nga ubing. Kasla dakas na iti da ito nga aramiden ta. Ikag panunot iti kasta, ang asin lakay. Panunutan ta para iti pagimbagan na iti ubing. No apay nga aramiden ta ti kastoy. Ha? Hindi. Isumot gayam na itabi mabait iti kutsi ang agsardang. O may kayo na nasela? Aglogan kayo iti kotse? Uwan, ma'am. Uwan. Umay kayong dalmas. Aglogan tayo kano iti kutsi. Naisalay sa hindi amin ang napasamak iti biyang dagiti nga ubing, Mrs. Tobias. Kakaasyan milaunay dagito nga ubing. Nana, napatagdan ka na kami nagasama. Iso nga ipaampun mi da ito'y maysa. Tapno maipaayan itinaranyag ang masakbayan. Tadi mi maipaay da itakadakwat. Naputan ako rapay kami lang. maawatan tayo. Iyo ko maipaidam di pangmatag ti maysa na ganda. Ipatagyo ko man ay tuwing nga ubing, Mrs. Tobias. Wanya, matumpay. Ala, panawan mi nga roden dito. Tuy may isa nga ubing. Kato'y inaun iti yawit mi. Tuy inauna di ipatagkan aywanan niyo. Ipaay niti pang matagkan ko na. Bakay, itay kayo pa'y laang kini Elizabeth dito'y sirok ti dakkel akayaw. Nakatugaw kayo laktan ditaw eh. Ay na, tiyak pa'y gayam nakaluto. Lakay, ay mabilaang tayo nakagluto. Nalpasan. Nakaluto akaw. Umay kay nga ron ayaban tamangan tayaon. Da kayo latan iti apo tatimangan. Tajak makapangan lakay. Nakalidliday ka bakay? Juan, punyo, malidlidayan ako lakay. Ngamin, adan iti sabali a pamilya ti kabsat ni Elizabeth. Malidayanak lakay. Uray siya ka ngamday tamot ngamin ti kayat mo. Ang sa bagay, maawatan ka ba? Ngamin, talaga mo't adi tayo na maipaayan iti naranyag ang masakbayan. Matitirik na lakay. Ikabil ko iti daytoy akahon dagiti kawkawas dagiti ubing nga anak ni Marina. Idulin ko dagitoy. Kan aminan agamit da mabalin ang maidulin. Idulin ko. Tadagito iti pakalaglagi pakadakwada. Kalpasan na. Tulbagak daytoy akahon. Kanayon kong tumat adalusan ti kalabaw. Awan mat parikot. Tanaaladan ti aglawlaw ti kalapaw. Daga ni Marina tinagsaadan daytoy. Tawid na iti daydi inana. Isu nga awan ti mabalin a makaagaw iti daytoy adagakan kalapaw. Aging ka kadiita. Kat madipay laang tiriknam kanya. Talpasan na napasamak, tidirong ba nga mapasamak? So, alipate mo na. Nasaya at launay, Simon. Pakawanan ka. Imtsak kaya ta maulit to pa iti naramid mo. Apay? Malidayan ka? Malidayan ka din? Tikaskan ka?
Sumarteng kan. Simon. Noan niya ti kukwam matana. Iso adyak kayat alukon ng paya. Tayo di ka nito mapasamak maninda ita. Sigurado nga adda maibwis abya. Sige. Pirmahan da ito'y lakay paos. Ato'y ti pagpirmahan. Jak kaya tapirmaan. Jak ilako tidagak. Ay, saan? Natulungan nakbit na iti paltaw. No di mo pirmaan da ita kasuratan, matay ka. May sala nga kalbit ko iti da ito apaltog. Matay ka. Sige, agpirma ako. Ket balagan ka, lakay paos. Iti ganito nga gipulong ka iti pan nakabagi tilintag. Sana si katimatay. Agraman pamilyam. Nabilag ti amok, lakay paos. Nabilag akman. Iti ganito ako muntra ka. Maibos kayo, ang pamilya. Adi ang anak itidanong dalmas. Nabang-ara nakpay. Papay bakit? Anya man ti pampanunutam dito'y sirok to'y dakkel akayo. Agkarkararagak lakay. Idaw-dawat ko iti Diyos. Asapay la kumata na saya at to ti pagpanagan tay ubing nga impampunta. Bakit? Nasinpot damat kiti Nang tadapay iti kwarta. Saan ko kumanga awatan? Ngam ko na namat aparakin ni Elizabeth. Nasaya at may tapno adda aramaten to ti ubing inton agadal. Wala kay. Padasag apag negosyo. Aglako-lako tapno umado. Idulinta tapno addan to aramatan na. Awanin tinaga tayo. Pinilit da ginatang itinalaka apresyaw. Anya ngay itatitalunan ta. Naimbaglakid day. Ta sana na iraman tay nagsadan ti kalapaw ta. Huwag niya, Rod. Ay. Sobran, ti kinagamroon, dagiti naturay at tao di ti lugar tayo. Na. Kat adon ti linuklukod akapada ta anak urapay. Ginatang dalaang itinalaga apresyo dagiti dagdaga dagiti nakurapay. Baratan dalaunay. Talaga may. Kahit nasakit, tinakam ko bakit. Kaputa, pinilit dak ang nagpirma. Pay amaw. Saan arumbang alabanan ta ida? Tamangan no patayan data. Malagit ko ni Rina, Simon. Kailiw ko ti anak ko. Bayam nga dyan di Amerika. Tapno ay aywanan ti kabsat ko dyan. Sayang mat, ti kinabak ng danoan pangipatawidan da. Tadi damot nga rod madan iti anak iti asawa ng Amerikano. Talupos ket nga rod da dya kabsat ko. Kailiw ko ni Rina. Kat kayat ko ti agpa-Amerika. Tasarong karak ti anak ko. Sige. Dua tama pa, Anita. Dito'y manen turod. Di kayat yu pagsarsaritaan tayo, senyor. Ignas. Kaya't ko ti lumag-apit ti presko nga hangin dito'y. Tayo itong bigat. Agbiyahe kami kani Anita. Agpa-Amerika kami. Kastaya, senyor. Wan, iso pilinan ka. Di mo baybayan ti asyenda. Sika ti katalag ko dito'y iti amin abanag. Wen, senyor. Agyabat nak iti panagtalagyo kanya. Bart, bayat ti kawan ko. Asikasuwam anaimbag ti negosyo. Di mo baybayan nang rona dagiti suki. Wan, madam.
Nang runa dagiti espesyal, amula tayo. Di kag baybay Laglagi pem, anapatag dagijay amula. Kinabak nang ti ipaay dagijay kanyak. Kan saan lang para kanyak, no dikat karaman kayo. Wan madam, matungpal. Kan tisukik, ha? Di mo baybayan, Bart. Di kayat ko, agtultuloy ti kwarta asumrek kanyak. Nalawag. Wan madam, amo magkanyakon. Nang runa, nadaitad yo, apangay ayo kanyak. Talaga, adya kag baybay Aramidag ti amin, apa aramid yo. Wan, ikan ka iti kwarta. Saan aparikot dayta? Dakayat ti agnag iti mansyong kabayatan ti kaagdayo iti Amerika. Iti laangan asyenda ti pagnaedak. Tapay? Dakayat senyor. Nang runa kat dito'y mat nga rod nga agnanaed da Bart. Anya ti amok ngay. Amangan no pagtripandak. Takas tamot ti aramid da. Ala, atakan ka ayla. Sana bale. Umayak mat lang sad paminsan. Umayak agdalos dito'y. Awan pa rekot iti dayta. Taawan kami matapagserbian. So sige. Agnag kalat tayo di asyenda. Ela, saan ka pumanaw dito mansyon? Pagserbian da kami. Tangay, awan magdandag iti amo tayo nga pagserbian. Imbagan ni senyor at tumulong ak kano iti asyenda. Anya? Ado kano ti banag ama itulong ko iti asyenda. Iso nga ijayak na agnaed. Nakasaganak na ruda na mapan. Day talamang bagkat iti gargarot ko ti aramidag. Saan? Saan ka pumanaw? Asino ti rumbang atong palak? Sika? Wenno ni senyor? Salbag. Sino ti agluto ditoy? Nagdadakkel kayo at tao. Di makaamo kayo ni ti bagbagiyo. Neta, kayat mon samot ti masalit, Di ka man, Bart. Nadadaka sa mapasamak kanyak. Sikat akin gapwanan. Kat daytat ibagak ka ni senyor. Anya? Wen, iso ano at dadakas ang mapasamak kanyak. Sika ti mapabasol. Basta, dito itagag kapayatan ti kawan da Don Simon. Wen, jak kayat agnad iti mansyon. Gapot adda jak kayat ti ugali na ijay. Da Bart apasurot da senyor. Naglastog day jay no awan dagiti amo mi. Kunam no asino ang naturay. Talaga ba? Pagbot-bot nam, tiya sino man dito asyenda? Kaya't nakit din na jak kano pumanaw iti mansyon. Apay kit din na saan? Inpilit ko ati pimanaw. Nagpakadakmot kami senyor. Kat kumanunong iti panagnaud ko ditoy. Sabagay, adamot pagyanam dito asyenda. Adamot ti balay da ditoy. Pagturugan da. Nukasta dito'y dangagnaud. Wan mang igme. Kan may sa? Kailiw ko matan dagiti sigot agagayam ko ditoy. Tanabayagan ajak si marungkar ditoy. Napapasan ka katwa. Intayon. Napapasan ti may sa misyon. Natangkan ti ulo da. Di pangutog ti kasaw da. Anyang atamadaan di kanan poong anang nagtalak ay. Ay, ada pinaltugan tayo ti isan unay nga adayaw dito ikalapaw ta. Asino nga ta? Tao nga tawan na dingwag. Day tatitita mo. Unay matan. Talaga nagdakas na kita at tao. No adaman pinaltugan daan. Lakay, Diyos ko. Di matlakay ko las ba ito'y nagadasay. Isabat na yung di pinaltugan da. Natibasan na. Apaya, pinaltugan da. Sapay tayo apunan ha ang tikadwa na. Dududa na dito yung nagnanaag. Hala, kakitaan di apo na. Si kasun na Nicolas. Wan lakay, wan. Apong kulas! Apong! Hala baro,
Awan naktabag ka atong tanapong mau. Anya na nagranggas dagiti pada at tao. Apong kulas! Apong! Amon Diyos, ano nagpatingga ti kinaranggas dagiti pada at tao. Naulpit daw! Una yan, ti kinarangkas ti tao. Ila, pinatay da, ti padak alakay nga awan gaway na. Anya? Asino alakay, Mang Ignas? Nicolas, nasinged apagayam ko dayjay. Pinatay dagiti nakapaltaw. Anya? Naranggas ka talaga. Amuklatan, no asino da. Amuklatan. Amok. Agpulutan tao. Anya, matan? Malamlamayan itan ti bangkay, Nicolas. Awan gaway na. Ngam pinaltugan da. Agday ti bangkay nila kay Kulas. Ignas, kita ti kapuanan ti dakes a tao. Awan gaway na. Ngam rinanggasan da. Nalabasdan. Anya, matan? Asino ay tinangpaltog ko na? Amuklatan. Ngam narigat ti agsasao. Ay, Nalabit atong galmay sakad at ayaw kat adda-atap na. Ngam narigat ti agsao no saan anak kita. Nana? Huwag. Nalabit atong galmay sakad at ayaw. Kat ambo na ti akin aramid iti daytaw. talagaan nalabasdan. Kasi matoy apo na pinanawan na. At dayta, aglunwalatan anak katugaw iti abay tilungam ni apong na. Ang patingga tayo latan iti kastoy. Iti mangmusmusmas. Ti agliday. Ti mangilunod kadagiti dakis sa tantao. Ang nawan gaway tayo. Tapulos aditay kabarlaan. Ti kasiter aramitin da. Naurayawan pati dito lugar tayo. Habang isursuro iti kinaimbag. Amo tayo magtidakas kinsaan. Isurak kararag tayo latan ah. Ani Apo Diyos ti makaamaw. Wen, ni Apo Diyos laengan ti makaamaw. Anak ko ng Ela. Asino ti akin aramid iti panakatay Nicolas? Amuklatan no asino. Ngamjaklatan agtagtagari. Amok, Ela. Adamot atap mo. Ngam di mo lakayat nagsao. Mang Ignas. Kunak no nagpatinggan ti kinadakes da. Kaputaawan mo ti madamdamag ko ang mapatpatay dito lugar tayaw. Ngam ita, adamanan. Talaga adi da pa'y nadamag ti maipapankan ni Marina. Ta kami lang kadana na sela ti makaammo. Ela, ibagaman kanya. No asino ti atap mo. Ha? Kwa? Awan ti amok, Mang Ignas. Tapod no ti ko na ni Nana Inga. Narigat ti agsasao. Tadi tayo mat nakita ti napasamak. Sa bagay, nay, nakadanon tan dito'y asyenda, Ela. At kuyog tanto manan, inton bigat amapan makilamay. Victor, apo. Adda kalatan. Dito'y abay tilungon ni apong mo akulas. Kala, kanampay da ito'y insaganak akanam, apo. Sana ka mabisin, Apong Inga. Aglulwa ka manan. Apay a pinatay da ni Apong ko. Apay. Apo. Dakas da.
Dakas da. At tantol daw da. Anya tingayat mo asawan, iti da ita nga imbagaan. Dumakulap to lang. Balsak ida. Patayat mo't ida. Victor! Dakas da. Dakas da. Balsak to ida. Aguray da lang. Dakas da. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Onya, agbati ka din ni Ella, wano paltog at tamuging mo. Ignas. Sige, agbati akong Bart. Kasta, agtulog ka, Ella. Tapno agkinamatan ta. Ella, kasano daytaan? Siya kundi makaamumang Ignas. Sige, umuna kayo. Makita nyo, kakadwa. At Daniela, sana na si Moro at Jacinda. Swerte, boss Bart. Ella, agtugaw ka dito yung abay ko. Ay na. Basta. Ay, Diyos ko. Inisinak ka na gito'y adinan niyo. Nangagnak ka di, Ella? One Bart. Kasta, agtugaw ka iti abay ko. Kayat mo ti uminom? Sa anak mo, umiinom iti arak. Sige, agbuya ka lang aroden. Amangan no, kayat yung pa iti pulutan. Wano, arak. Inak may mga ala. Wow, mayap. Sige, kasta ti kayat ko kan ka ila. Pagserbian na kita. Tenton madamdamapay. Si kantumat ti pagserbian. Sige, tayo mga ala iti arak. Sige, yalan na kami iti dua pa ya bote iti arak. Wen, uray pa'y 5. Ano ikaw, boss? Nay, tinakis nakmatan. Manglok-loko ka ditong an? Saan, boss? Naman, ano ko siya? Akliw ngamin. No kasta, di naktulad-tuladan nagkatawa. Papasok kita. Wan, boss. Wan. Ano ikaw? Lok-loko na kanya. Ano ka, boss? Saan ba? Nay, boss, abay nga. May kasama pa na, boss. Tulad-tuladan nakadipay, wano saanan. Sana, boss. Nagtiawan ng bain. Amukon no asino tinang patay kini apong ko akulas. Isuda gayam. Balsak to ida. Urayon da dumakelak. Balsak ida. Sanda kinasyan ni apong ko. Isu balsak ida intong dumakelak. Paltugak mat ida. Akas iti naramid da kini apong ko akulas. Nagkatapon kinaskan agad ang para itapo. Inaglaangan dubagas iti sagpaw iti nakang asidaan. Sala! Si kakadiday ta. Asino ka itayan? Nalipatak taynagan mo. Siyak ni Inga. Pun, Inga taynagan mo. Kasanukan, amailasin na. Kat agiid na dayo magtibalay tayaw. Adayo tibalayaw iti kalapaw tay. Nagkit-kita ta iti asyenda dadon si Maun.
Good. Kumusta kayo? Adda kami dito kabisera. Inagaw damot kan ti dagamay. Isu nga awanen ti talunen may. Kapilitan ang makipagnanaod kaming iti anak may dito kabisera. Inagaw na, ti dagayaw. Day tatipod na. Kan talaga adimin kaya at ti mapaspasamak iyay. Tanaranggas daw nay. Napaltugan nila kay Kulas. Kat naawanan gaasat. At damanan rin ang gasan da. Day tatipod na. Di mo lang pansasawan iti sa balay. Taamangan no madaksana. Amangan no siyak matipaltugan da. No agwaras day taadamag. Anyan aranggas da. Huwag nga raw. Katsi ka. Anya tiar aramidan dito ilay. Kwa, ay nakikinda aklaan inda. Kalpasan na, agawid akmatan. Tagur urayan ni dalmas kanya. Atay ta, nabartak da aminan. Ni Bart, indumog na matan iti lamisaan. Gundawayak matan ti pumanaw. Ela! Ni Mang Ignas, senyasak. Tumakdara kon, kat aginaya da ka pumanaw. Nabartakan at talaga ni Bart, kat saanan ang makapuot na. Mang Ignas, ilakta ti gate. Makaamudan tumatan inton makariinda. Sige, Ela. Agawaan ta. Ang mga makapuot da. Agyamanak. At datan dito asyenda, Mang Ignas. Ay, agyamanak ta sinublian na kaya mansyon. Agtanda nagakmait, Ela. Jak makaid na dito asyenda. Iso nga inkid din ka o asubyan ka. Ang mga nuan niya ti mapasamag kan kay Jay. Amo kadakas ti panggap kanyak ni Bart. Ngam pinainom ko ida iti ado nga arak. Iso aday Jay, nakaturog da aminan. Agan-an nagkay ti dadya, Bart. Ang mga no pagaramidan na kay ti dakas. Atap ka o, akayat nakaguntawayan. Mang Ignas. Ha? Limiday ti rupam, Mang Ignas. Kan mang mas ka? Malagip ko lang amin ti anak ko. 5 atawan ti napalabas, Ela. Mang Ignas. Napan naglaba, ijay karayan. Kat ijay, ginundawayan dagiti awan puso na. Kat day tamaten, tiga po na kinitil na ti bukod na biyag. Uwan, malagip ko day taadamag idi. Ginundawayan dati anak yung babae, Mang Ignas. Nga isumatan ti makagapo, no apay anak pakamatay. Awan ti nakakita iti day di apagtan. Pulos, ngawan ti makaibaga. No asino ti nang ramas kinkwana. Gapo, tauray iso a biktima. Mabutang yagso. Pinangtaan da ka no. Iso adi na kayat niya ibaga no asino dagiti nang ramas kinkwana. Unay matan tinapagtagday di anak yung Mang Ignas. Nakaladladingit launay alagipan. Nakaladladingit. Ayan ni. Hoy! Agring kayo! Hoy! Bartag kayo talaga! Agring kayo! Ayan ni Ela. Ayan ni Ela. Kunak manok kadwa man naturog, boss. Saan nga ron? Waran, boss. Ilarayan na kasi kurot. Sana mabaling na ito eh. Mapan ko kita nito nag. Ha? Agkunay kayon. Umunag tayo niti mansyon. Tagdiretso ak iti silid a pagturturogan ni Ela.
Buwisit na talaga na dyan nga, Ella. Na may sana ka. Awan maggayam iti silit na. Awan nga rin na, boss. Kapoy ka. Anay ko, boss. Sinipat mo tayo. Di mo ibagbaga ka po yan, tungan. Tamangan no paltogak tamulagat mo. Awatan. Awan, boss. At dahil kang itisip, dedakkel akayo. Tita paraangan ti kalapaw ni Mang Ignas. Itay pala nga nakatugaw din na Anya nga tati pang panunutan na. Ay, kaasimat dahi siya nga ubing. Inakman ka sa sarita. Pampanunutan na siguro ni Apong na akulas. Kailiw na siguro. Victor? Huh? Auntie Ella? Agtugawak dito yung abay mo, ha? Abay, Victor. Malaglagit mo ka di apong mo akulas? Wan, auntie. Jak malipatan ni apong ko. Ha? Agsangit ka magtan, Victor. Kanayon ko ang malaglagit ni apong ko. Apay a pinatay na. Awan mo't dakos nga ramid na. Nagdakos da, auntie. Gusto ko man, Victor. Maluyaan na bunkan ka. Nagdakos da. Laglangit, ma'am. At ani ako, Diyos. Iso nga italag tayon kan kuha natin, Ami. Amom kaday, tiagsakay iti kabalyaw. Amom, tagpataray. Ay, Mang Ignas. Amo, nalaingak nga agkabalyo. Bala. Agkabalyo tayaw kada Victor. Tain tayaw, ijay turod. Turod? Wen, ipasyar taman ni Victor. Ta parang maliniwa. Di ka nakute, Victor. Ang mga numat nagtadwa. Wen, Mang Ignas. Ela, alwada ba? Ang mga numat nagka. Nalaingak na agpataray, Mang Ignas. Pakitaan ka, ha? Ela! Urayon na kami! Ito yung tinakla kayo! Wen, Mang Ignas! Ay na, Victor, nalaing gayam ngagpataray iti kabalyaw ni Anting Ngaela. Ang nudata, ay, agin inhayad talaeng. Bayam, amagmag nalaeng to'y kabalyo ta. Mabutang ka? Tama nga namatin nagta? Una, narigatayin, ang mga numat nagta kat mabuluta. Isopay, pagparikutan. Mabiglaan, kabalyo. Karayin ta Mang Ignas. Unay lakot ngaminon dagi jay aya. Di dapay lang amin patarayan ti kabalyo da. Magmagnamot latang amin ti kabalyo da. Asino day jay nakakabalyo iti abagatan apasan? Kasla. Robert! Ang sablita kabalyo! Kaya ka makita na kay kaban! Ang mga nanya tiramigan na kanya! Sumartan ka! Pasinagan! Gilibakan ka, Ella! Ella! Ang diretso tayo si Manson! Kasapulan ka, Ella! Ella! Nugdi mo kaya! Pautugan ka! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. May Ella tayo jaya. Kamatan ni Bat. Ho!
Nay, nagpaamyanan na Ela. Sinurot lata ni Bart. Mang Ignas, Victor, bumaba ka pa ilaan. Sa runot ida. saan Mang Ignas? Duata? Anya? Sige. Hey. Ha! Ha! Hera! Lodi ka sumarteng! Paltugat na kabalyom! Ha! 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 Gasta, ang tunog ka, Ela. Ala, bumaba ka dito kabalyom. Apay! Agkasakay ta dito'y kabalyok. Agawam! Anya? Saan ang mabalin? Hindi mo kayat. Paltugak ta kabalyom. Ala, bumabakan kahit makisakay kan dito'y kabalyok. Ha? Bart! Amok apil-pilitan manin ni Ela sumurotin ka. Kaya't kamanain apalagipan. Ngayon bilin ni Senyor Simon ni Ela kanya. Kahit no adada ka sa mapasama kirkwada, sikatag sumbat. Manakibiyang ka talaga. Kaya't mamsama ti may raman, ha? Kaslad din na kama mo, Ignas. Kaya't mo, tapog sa tanas mo. Bart! Napatagan ka da Senyor ni Ela. Iso di mo kumagamday na pag-aramitan ni Tidakas. Amamukan! Palubusan mo ni Ela sumurot kanya. Ang subli kami ija asyenda. Anya. Ala, sumurot ka kini Ignas, Ela. Ngamsan tapay nalpas. Sanpay nga itati gundamay, Ela. At danto na saya ta gundamay. Daytay, si kanto ti agdisnodo a sumunod kanya. Ket. Nasamsam iton, ti kinalaksak. Demonyo! Ignas! Mabang kayon! Ela! Umaikan! Ala, siya kaunti makaamo kadagiti kabalyaw. Ela, mapankan di tadak kilabalay. Kat saan ka pailaeng arumrumwar? Wen Mang Ignas? Narigatan. Amangan matkit day, no sipsiputan na kada jabay. Kat pilitin na kamanan na sumurot yun ko ana. Demonyo at talaga dayjay, apay. Ante Ela, kunak no dakasin tinagbanagan? Kunak no pinatay na kadyo lalaki anang kamat kun ka? Saan, Victor? Naimbaglakit din, tada ni Mang Ignas. Tanwawan, jak amon na niya't inaramid dayjay at tao kanya. Talaga nga awan bain na. Inton dumakalak, paltugak mo't dayjay lalaki. Iso tinang patay kini apon ko akulas. Anya ti kinunam, Victor? Basta inton dumakalak, paltugak mo't dayjay lalaki. Victor, ulitan man tay ko nam itay. Iso ti pimatay ka ni apong mo akulas. Wanan ti, iso. Anya? Mang Ignas, anya ka di dayjay ana ibaga ni Victor kanya? Ni Bart ka no ti pimatay iti day di apong kulas. Anya? Kasta tinakunana. Iso abalsan na kano apaman a dumakal. Anya? Pudno nga dati imbaga ni Victor. Awan pamanagnag na iti dayta. Narigat nagsasaaw, ngawan pamanagnag, Ela. May sa ti sa una, Mang Ignas. Balsan na kano ni Bart inton madanon ti aldaw. Anya? Kat di pa'y pakas daawak. Agngар-ngarihan. Kabayatan ti panang ibagbagana iti dayta. Talaga amadlaw. Kagura na unay ni Bart. Kasano nga ibagana ani Bart tinang patay iti day di apong na? Di na kung sinong batan. Basta ti kunana.
Balsan nanto ka no ni Bart. Padasek akasarita. Amway no apay akasta ti bagbagana. Igni, kumusta kayong matan dito kataltalunan? Mayat mat ela. Ar-arami din namin nakabalam eh. Tapno nasalon at dagiti mula. Nasayahat mo't Anya ngay, masuswelduan kayo kadimot laang iti husto? Wala. Ganti nakabut-butan no dadumakit ni senyora. May limbag ni Senyor Simon. Ngabayin, manakawat. Mawatan na kami, taga-sinda. Nanos pa ya. Talaga ang naungat ni senyora. Sa bagay, awan da ita. Awanan ti pagbutbut nga nyo. Kat mo dandani nakpidipinaltugan. Naimbag ta sana ka napuntaan. Anya? Iso ano adda dito asinda. Ay, sana nagpakpakita. Ang mga noy paypayso ng timang paltog kanya. Ang Ignas, rumarak biit ha. Adalamapan ko sa rungkara na gayam ko. Kuyogen kan. Saanin mang Ignas? Kabaulak kag may maysa. Mabiitak laang mat. Agsubli akmat la adagos. Amang ano masalaw mo dita dagiti pasurot ti amo tayaw. Kat pagaramidan da ka iti dakais. Mga rami dak iti pamuspusan. Tapno saan dak amailasin. Mala, sika nga raw ti makamaw. Agan anad ka. Malagit ko ni bakit sila. Ako naman nasabat mo hindi iya sentro. Inga. Apay. Di mo ka dinadamag. Naging gaita kita ada pailangi di kalapaw da. Wano, timanaw da matanakas ka data. Jak meten na damdamag day ta. Ken agap apora ngamin iday. Kat apagbiit la ti panagsarita na eh. Ay, naimbag da pa'y. Sanda nga inagaw ti dagada. Yung data ay awanan ningga. Talaga nga awanan tinamna matapaya maisubli ka data ti dagata. Ay iso kumamay ti patawid ta iti kakaiso na nga anak ta. Bayamon lakay, dagala day ta. Dagala ang ti inagaw da. Saan at ibiyag ta akas kanila kay kulas. Ay, masaya nga na ka talaga. Tawid ko pa'y da dyan daga ka nagiti dadakil ko. Ay sumot ko mati ipatawid ta iti anak ta. Saan matkit diyan alawa daga. Taumdas lang asukayin ta pangalaan ta iti inaldawa pagbiyag ta. Hanggang nagpokaw mo tayo. Bayamaw, awanan mabalinta. Agbati ti duwa dito mansyon. Agbantay na. Dagiti daduma, sumurot kanya. At dapag natay ita. Wait, boss! Diyan kong timay sa nga bari! Ay, yakap! Pusok! Sige. Ket dagiti daduma, sumurot na kanya. Sarong karan tayo dagiti mula nga espesyal. Nakitak, no nagapit dagiti agbambantay. Tasigurado! Kwarta manen. Agkunay kayo. Da kayo, asumorot kanyak. Jay lugan ti usaran tayo. Tapno adda pangiluganan tayo. Kadagiti na apit, no addaman. Victor, nakatugaw ka manen dito'y sirok to'y dakkel akayaw. Agpampanunod ka manen baraw. Victor, kayat ko ngagpudno ka kanya. Mang Ignas, anya ti pudno? Naibagam kini Ella. Ani Bart, tinangpatay iti daydi apong mo. Kasano nga ibagam? Nga iso, tinangpatay. Kan saan mo mat anakita daydi apagtang? Basta iso tinangpatay kiniapong ko. Iso! Victor. Awanan ti sa malibay. Iso tinangpatay kiniapong ko. Iso! Saan nakabas na mailasing ni Bart?
Gapot aglang langak abakat iti daytoy akawis ko. Ken, addapay sa rukod ko. Sakat, kundi ko buak. Umunagak pa'y dita simbaan. Taag kararagak sakbay amapanak iti tanam day di Marina. Kanam, sarong karak magtanti kalapaw na. Ha? Adda may sa atao diti unag. Adda iti sango. Agkarkararag. Asino nga ta dayta? Ha? Dayjay. Timakdaran. Umayan. Nakabelo. Katanda ni saan ang makita ti rupa na. Gapo iti suot na abelo. Adayta. Malabsan na kon. Sino nga tadayta? Agkararag ka kanimat, kabsa. Ha? Ti boses na. Mailasin ko. Nana Sela? Ha? Nana Sela? Si kakadidayta? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.